Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату деп бүгінгі күндегі тапшырыбызды Бишбулак районының Қосқын ауылынан Ямилова Фаима Әхлетдин қызының үйіндегі хатира кесен башлайық, тапшыруын башлайық. Әйтеге дәлі ұшы опайдың да ой-хистерін біліп кетейік, тұрмыш юлларын біліп кетейік. Ошо ауылдың может тарихтарында сөйләп китер дип өмет итәбез. Фаима апай, әйтегез әле менә үзегезнең тормыш юлларын сөйләп үтәйек. Мин Орнай авылы да үстем, тауҙым шунда үстем. Нисәнче елга һеҙ? 1932 елга. Так. Шунда инде Кыз фамилияғыз? Кыз фамилиям Сагитова ине. Сагитова кыз фамилиямны. Отайым да, инейім да оруғына әйбәтіне кішілер ине. Нинде айда күннәрін біләсізме? Енің сенче ай түгіл. Февралдың 23-інде, 26 февралда туғамын. 23 февральда. Так. Шулайтып, менә һеҙҙең ғаиләдә нисә бала булды? Бір туғандар. Ғаиләдә 8 бала булдык. 8 бала, инейім 8 баланы қарап, тәрбиелеп өттерді. Инейім әйбәт кіші болды. Отайым ерте айтып кетіп барды. Отайымның да кетіп барды. Әйдәгез шулар турында әйдірек сөйләп үтәйік. Әсәйегез нисәнче елға ені? Оның нисәнче елға икәнен белмәйем, хәтерләмәйем. Так. Байтақтағы бетінде хәзер. Әйдәгез исемдәрен әйтеп үтәйік. Әсәйегез? Сабира. Кем қызы? Галимулла меканы. Бабайым ұнытқанмын еді барған. Әлі қызы. Бабайым сапарда еді, бұл сапардан келген инейім. Шына келіп барып алғандар. Инейім бек әйбәт, ақыллы, батыр, үшкәшәп кішінде. Нисәнче елға икәнен білмәйсің дә? Білмейм. Бір-бірімізді әрәметмәні. 8 баланы қарап өттерді. Әгілі айтты тұрғайды. 8 бала арасында ең яратқан балам сен деп менген. Мөйде мақтап яратты тұрғайды. Ол вақытта әйбәт болғанмын. Қазір бір евінің де қалманы. Қазір біт ештай кетті бітінде. 90 еш. Ойлап қара 90-ғы. Ғұмыр берді. Аллаға тағала, рахмет Аллаға тағалаға. Ғұмырын да берді, тағалығын да берді. Өдімден қарайдың берді. Әлді қарайым әлі өдімден. Аллаға шүкір. Рахмет. Түркі қосан сағадыр, яны мақын білмейім. Болар, ғұмыр бергенсе болар. Ғұмыр. Шылай. Отайыз кім болды енді? Отайым Сағитов Әхілтин. Болды Әхілтин. Колхозда эшләне, төрле эштә эшләне, ул төрле эштәне. Элек вакытта оғыңа нитмәгән. Нисәнче елда? Нисәнче елда ул? Елын гына белмәйм. Соғыш ул вакытта не булган? Байлар заманы булган. Авылда байлар сырып алган булганнар бөтенләй. Шуның хәзер закон сыккан. Байларны бетереп колхоз төзергә. Отайым шунда начальник булып эшләп йөргән. Ул байларды бетереп колхоз төзеп йөргән дә. Отайымды байларды бітіргеннен кейін өзін жібергендер санаторияға, акционға отайымны. Шуарыңа білмеген елемейім. Шу акционға санаториядан қайтқан вақытта от жоқ, машина жоқ, ол вақытта нехер байларда жоқ, байлардың отларын алып бітіргендер. Жәйеулеп қайтып келген вақытта акцион біткен ара түгіл, однайға жәйеулеп. Көшейді білесің ме? Шу көшеге келіп кіргенде көшенің урамынан бір неғаға, шишмаға. Шу урманға сулсап келіп, янып келіп, шунан ятып су істім тістірғайны. Өзі серләні, шунан серләп полисте ятып қараны, болдыр алманы. Ей балақайларым, терләп келіп,
Ятып соғыспәгір, шудың бәлін бәләкті, мұна өпкен бітмей қадыр дейін. Кеттем қадыр. Шуды біле кетті, отайымда. 41-ші елді. 41-ші елді соғышта сықты, отайымда өлді, мен де 1-ші классқа оқыға бардым. Шул айтып, ешаны кетер. Һез менә хәр аты бер туганнарыгын шутап үтәйгәлек. Иң олыгы кемине? Иң олы апайым мен Уфа. Onlar Şamsa Уфа. Әйдә, не елларында әйтеп үзе. Yıllarını bilmeyim onlar. Мин Уфа апагыз. Мен Уфа апайым, анан Şamsa Уфа апайым. Олар Ташкентте булганнар. Ташкентте безгә кием бибәреп, кайтып безне карап китә торганнар. Отай бүлгәстен. Киемнәр Ташкент кием киен үттек. Магазин Элбит сабата аякта ине. Аякта сабата кешеләр. Малайлар чакатагалар ине сабатага. Катыннар сабата киеда сабатаның өстеннән. Сугыта ине элбит. Безнең аякта сабата булман, шу апайымнар аяк кием күтәрә торган безгә. Без шуларны киеп үттек. Шуны артабанга апайларыгыз, бабай, агайларыгыз. Оннары аны Мин Уфадан һәм кемнәр? Мен Уфа. Шуан сыңгырагайым. Yılın bilmeysizmi? Birde bilmeyim, yıllarını bir xatirimde түгіл. Сыңғырағайым, армияға аспытына кеткенде, алынғанда, самолет, летчиклер курсына оқыға кірген. Шонда оқыған, 2 ел оқыған екен, мұны соғышқа қасып алып кеткендер неге. Соғышқа алып кеткендер. Шу күні. Оғайым шынан қойта алманы. Шу соғыш вақытында. Тұрып қалды, оқышы яланды. Қалды. Оғайым саңғыз. Анан Рашида апайым ішлерінде бек әйбәт қатыңын болып матыр ішләп, дүния кетіп, балалар өттеріп бекті. Ол да жоқ қадыр. Кетіп барып дүниеден жоқ. Қай хақлары тұрды ол апайға? Толбайда тұрды. Толбай біләсің бі? Шында, Толбайда тұрды. Кім тенегідер, тоғын? Рашида. Рашида бей. Рашида апайым. Ненде орында болды? Ondan arı buldu ne? Tamam zavir mi? Rashida payım balakayı. İşitmeyim. Avukatagayım. Onlar ne? Saniye payım. Ondan balakayı minigül. Alım bulmadı tek ruskita yok buldu. Gitti. Min şuna min. Менә шу балалар кайһыларын истә, кайһакларда тордылар, кайларга таралдылар. Кем белән алар кая таралган? Менә берһен Толбайда тордыгы динегез битендә. Дә тордык, ие. Она мине туган үзгән ием. Монда я мине хәзер авылда 25 сыер бирделәр хәзер үземә. Кул белән савам машина түгел бит. Кул белән 25 сыер савайным. Ең алдыңғы да әркеттеген исем берделер миңа. Әйдәгедә бала сакка кайтайык менә. Ошо 9 бала уйнап үстегез битендә бит. Монда 8 бала. 8 бала. Косқында мәктәп бар инеме? Бар инде, мәктәп бар инде. 7 классқа катлык бар инде. 7 классқа. 7 классқа югары. 7 класс оқыным. Берәй укытучыгызны исегездәме? Укытучыгыз. Вандайда укыткан. Ондайдагамы? Bilmeyim, unutqamını başta bireyvde тұрып қадыр. Шулай дип менә 7 классқа хәтлем Косқанның авылында үзендә укыган дип бит. Косқанда түгел, Однайда бул. Однайда укыган? Однайда ул. Монда түгел. Мен 7 класс беткәнмен Однайда. Шул 25 сыйыр саусам. 25 сыйырда ең алдыңғы да әркеп тарай отның деп мені Однайдамы? Шақырдылар, Однайдан. Шунда выставкаға барып, мені бүләкләр беріп, менің бүләктерді қойғам жоқ, иптешлерімle ойнап, ода бала бітінде, бала 7 класс біткәстін. Ортабан оқыманыңыз ма 7 класста соң? 7-ден соң оқыманым, отайым өлді. Отайым өлді, инейме көмек болдыр, бала тұрып қалды. Соғыш шықты бит, Герман соғыш башланы. Şu soğuş vakitinde ne ağır vakit oldu indi. Yeneyim sıyırını bitirmen, sıyır sağıp süt şirbinne birinci klas kalganda bir stakan süt şirde gitetirganlık şkolga. Uluqpan degen avıldın, yanında bir ne var yine? Tigirmen. Şul tigirmende tevine varıp da tartalar boşak şeylerde. Ondan şeyler soğurtalar, soğurguz. Ineyim baksanı ne bilen qalıydı kürek bilen şunda bir yağına
Дары сәсәдә, дарыны қарап өттеріп, шунда барып, құмны айтты тұрайны. Ярмы ята тұрғайын. Шу ярма білән біріне күнде тәнәбіске қайтабыз, өмірза, сағат өмірді. Дұрды нәбіс, Ирақта, možná školka Iraqtu byli odnajde yakın. Қайтабыз да, инейім түске сағат 11-де уже біздің қайтуға бұт қапшырып тұрады даурадан. Бұт қапшырып тағы оқыға кетеміз. Малайлар сабата кейіп, сабатаға баяда айттым үйді, вақаттаға берейін. Қатыны қыз сабата кейіп, сабатаны шабырдап соғытып. Мен ояғыма соғытпаны, олар Тошкендағы байымдар ояқ кейім берейін бәрі тұрғандар. Посылка ма? Сабата кеймен. Посылка келіп бітейіне, я? Ташкенттан. Ташкенттан посылка келіп бітейіне енді? Посылкалар. Өзлері қайтып тұраларын, посылка салып тұралар енді. Ташкенттәрдің екі апайы шында құрдылар. Шында қайтмандар, қайталмандар, олар шында бітті. Олар хоғыш уақытында оқшылай сығып кеттілер мені? Ие. Олдан оға, я? Олдан оқшылып кәнсек. Міне сіз хоғыш уақытын ислайшыр бітіне дірек. Хоғышның башанғанын күнін 20 июня несек объявляйттілер. Несек хоғыш уақытында қабар келіп түсті Орнай ауылына. Есегізді ме? Неме келіп сықымай? Хоғыш турында қабар несек келіп сықты. Бірінші күні мына хоғышның? Жоқ, білмеймін, несек келіп сыққандыр ол. Хоғыш сыққан дегеніне жетті, әмді кесі алшық білмеймін. Бола біде андай, бола. Әлі олы бұл білмеймін, уақыты бола. Мына хоғыш бөткәс, еңі күні несек объявляйттілер? Еңі күні бек, әйбәтті әйбәлей. Радио ашамы, елі бір әйкіші келіп әйтті ме? Конторға әйттігендер де радиоға, контордан да сәстігі әйттіп. Біз таратып қалыққа, уран бойлап тезелішіп, дейттілер. Стройға тезілген балалар, шу уран бойлап қосқырышып жерлап, тоғыш мұтқанын, тоғыш мұтты дейіп. Ерін. Оларға ерін, де кеттім. Yumurta pişirip başlatkan iğnete. Yumurta pişirip başlatkan bugün bayram ayne. İşitmeyim. Yumurta pişirip aşatkan tebet. Еңі күнінде. Инейгіз. Шулай бит әлі. Көк тауық салабы, асырай, тауықны көкейін заданияға беріп тұра. Планға. Соғыш уақытында. Бәрәңгі сәсіп, бәрәңгінде қазір тракторда еқ, отта еқ, күрек біле ерқа деп. Бәрәңгін тағы заданияға бере керек. Болман енді, балтырған ашанық, тойғансы балтырған аша тұрғайнық, балтырған көбіл әлді. Балтырған аша көттік. Оны балтырғанның нейіне шығырда сарғайны бар. Үйеді бойына үстік біз, үйеді, орттың үйеді оғаты райны, бұлақса шыңға түшәзейін. Үйедінің бойларында тұршып ашанық, шында өткен балтырғанды тәмініп ашанық. Ошағаны біз балтырған болды, бәрәңгі болды. Едейін бәрәңгіні яшырып қалдыра тұрғайын, бермейзадан жаға бірі әзірәгімді сүйменеге де қалдыра. Кесе алатаға керектін тазыра. Инейім шәп болды біздің, инейім қарғаны біттерді. Отайым да жоқ. Инейім шәп болды. Сегіз баланы қарап өттіріп өтіп. Сегіз баланы қарап өттіріп, әдәм бітіп. Әзірәк, міне, ятим балаларға государствоның бір льготаға болманы мәне? Жоқ, онда бір нәрсе кайын. Отаға болмағас несек болақы мәне? Болман, жоқ. Несіге шеген білір, білмеймін. Инейім, онда тұрғайны. Кішіге бола суға тұрғайны. Оқытушылар, 7 класс біткенсі оқытушылар сеттен келейші. Оқытушыларға, онан тағын кішілерге суға фата тұрғайны. Өзі фарықты көп отыраны. Фарық қартнейім барыны, қартнейім бала біргейіні. Қартнейім бені ейлеп бере, инейім фарық енінен бала суға беғанып, шу түні бойына бала суға тұрғайны, шу баласын суға фата тұрғайны, шу ақсыға енейім біріне ентіктірмән өскенде әйбәт деп өттерді. Аллаға шүкір. Ол қырғынсы елларда Орнай ауылында колхоз ине ме, или совхоз ине ме? Колхоз ине. Колхоз ине? Орнай ауыл совхоз болманы бет ол. Колхоз. Оны толбай совхоз ине. Толбайдағында болды совхоз. Орнай бет қосандар Мека районына кірген дейбет? Білмеймін, Мека районына кірген. Білмеймін. Колхоздың есімі бар не ме? Колхоз есімі? Колхоздың ба? Есімі несе кейіне? Біләхіз ме? Карл Маркс. Карл Маркс колхозы?
Ана икеш жилкесте әле ондукан мәлуменан Карл Маркс Родная авылы, Родная сельсоветы, Карл Маркс Бишбек районы, Карл Маркс колхозы. Шул замандағы начальникларны, председательләрне исегездә бармы? Исемнәре? Ахмет агай бар иде. Кем ана? Фамилия Ахметов да, шуны. Нишап Ахмет дигән нәрсәләрен фамилия Ахметов. Председательме? Кем ине? Кем ине? Председательме? Кем? Укытныкта укытучыларның не башлыгы, директор школы. Директор школы. Укытучылар келип, укытучылар күбәйеп кетти, укытучылар. Шунан үземнең сеттә үзем бер апайым бар инде тагын. Шул апайым кайтып укытучыларында укытучы булып. Кем о исемнәһе? Шамсова. Шамсова Афа. Апай. Шамсова апай. Шул. İşte okunak, yedek klas bitkisi okudum, eyvallah diye okudum. Свет юк. Эссе юк. Шәм менән битендә. Şem gözler bir tarafına keresin keresin alıp, ineyim temek sesi tırgayın baksağa. Тәмәке? Temek sesi. Şu temekini ser mertebe yıkıp taşıtıraydık neyin. Öyle yaprağın. Ses gehen. Şunu yetkire, şu temekini kesip, keptire de, onu şu nige digirmenge parıp, kol digirmeni mınalay. Şu kol digirmeni alıp tarta. Şundan İylep, nima keyin işletkendir, temekini sağırada. Şunu temekini alıp, bir niler bizim Vatnay'dan ötet, 4 ferma, 5 ferma, savkozlar, traktör bilen sentraldığa, koratırga barlar, traktörler. Tiket temekini alıp, ineyim şuna benzin mükellerini kaldırıp biteler, ineyim şuna oturup, tünü boyuna işleytir aynı. Керосин Soğukluda soğuk şemalı, soğuk şemle ineyim soğuk şem bilen tetek aynı. Soğuk şem koyup ineyim yanında kırtkalar jelatır aynı. Kişip tırağa. Утын яру битендә сытыр ягуая. Сытыр енді сытыр, тоғайдан сығып сытыр taşıyıp. Сытыр тегі. Өзім мына шу бәләкей сағымда 10 класс, әлі 5 класста оқиным. Ситен үрдім. Мына мен өзім ситен үрдім. Мынан да біздің мыналай урам, біздің үйімнен да магазин, шуаның жағынан жол тұрып, көпір, үйедігі көпір чуя. Шу яқта біздің бақса шу көпір бойында мыналай бақса. Шуны қолынан күрек біліп батып, күрек біліп кәртә біліп, күрек біліп, табан жоқ, тракторға от жоқ. Шунда шусынеден ішлеген вақытта сыйыр көпірден шығарға сыйырлар келелер де біздің бақсаға кірелер. Шунан бөлек ерба білем тол ташынам кесіп. Енейім кесіп тұрдым, мен ташып тұрдым. Шунан түгі нейін толны қап зажығын мәкәйелі, оғасы бар мәкәйін әлі. Қазақ енді. Қазығын кетерді ташындым. Қазығын кетерді. Шунан күрші бір ағай бар ені. Ағай шының қазығын ағылға керем, мен сейтен берем. Сен өзің өредім, өзім қарайым әлі. Бала бет өзімде. Шына әлі 3-те оқиным, мен де әлі 4-те оқиным. Кіріп, ол 5 уақытта да әйбаттап тегілеріне уақытта шынан бір қат нейді салып сықты да сетенді далына көрсетті, малайтып, кетті қайтып. Өзін өріп беріре, өзінің еші көп. Бұрмай. Шуны бойдым да үрдім ситәнді. Тегі ситәнді үргәсіне, әйбәт болды, бір болды, кірмей бақсаға. Бір мал кірәлмәне. Шуны бұлдық да, ұтғаным да. Ол ситән несе елға ғана еткен хол? Не білмеймін, шайға еткен. 5-6 етеден, тағын еңартыра керек. Еңартырға енді. Еңартырға да бір өргәсін тағы өрәгіндерінде о, ана. Шөтті өргенімге елімді қалған. Шулайында. Шуаттырып. От алым бітеләнің, от жоқ. От та жоқ. Кәші де жоқ. Отайым да өлді. Сиден бәлкі сана әвәлік әрба білән Ирақтан, Тоғайдан тал ташып, кесіп талын. Эшләнем, Аллаға шүкір, эшләнем де, яшәнем де, әлге қадар кәшейім, өйді қадағылай зор рахмет, шөйтілі жатқан ісін. Таяқ соғандарын сөйле. Сөйлену. Мына Сталин заманнары несік
исегездә калды Сталин бабай заманнары. Әйбәт булды ул Сталин заманы. Олама булманы. Сталин олама булса кырылып дәрен халык весь. Әйбәт булды, Сталин да әйбәт булды. Колхозда бик зарплата түлемәгәннәр. Фураж менән түләгәннәр диләр. Әллә совхозны белмәйм. Бездә колхоз иде. Колхозда менә аксалата түлемәгәннәр, зарплата булмаган. Ул булмагандыр, әле акча бармы? Юк бит, акча юк бит ул вакытта. Нема кемнән түләй инде колхоз? Ашлык бирә торган. Ашлык? Ашлык бирә торган. Шутлайда күп менчә торып эшләгән. Торып тордатның башына күпме нисә кила бирелә тиеш, шуларны бирә торган. Шуны кайтып. Тегермән юк, кол тегермәне белән тарта инеем. Кол тегермән беләсеңме? Тоштан күргәнез бар музейларда. Шуны тартып икмәк сала торган. Колхозга икмәк салды, школга икмәк салды. Школда хәзер аруна булып иткәстән булышалар да әйбәтләр киттеләр, укыйлар күбәйделәр, укытылар да. Шуннан инеем школга иттәд. Икмәк салып бирә. Икмәк салып бирә школда балаларга, балалар. Хәзер балалар елларда икән, бер бала ошарга утырган. Ике кытка салалар икмәк. Аны китергәннәр. Бу икмәкне ашамаем мин. Миңа сыңгырыйсың икмәк бар. Фагыйм сыңгырыйсың инде. Теге икмәкте инеем икмәк яратып ашыйдыганнар. Значит, уңган Булдан әйбәт икмәкләр сыккан, значит, тоже. Ул мәктәптә повар булдымы ни? Нема кай булды? Повар булмады, үзе икмәк салышыгында булды, шундай. Помыш берлин. Шунда икмәк салалар, шуңа күпмедер түләйләр аңа. Аксам икән, нема кайда түләйләрдер? Түләйләр. Шултып яшәнем, Аллага шөкер. Авырлыклар соғыш вакытында җиңеллек булмагандыр инде. Мин бик авырлыкта күрмәдем, рәхәт әйбәт кәтеп яшәп, инде мине үттереп, яуга биреп, ана өйне китереп бирдерде. Монда өй юк иде. Сыерлар юк иде, сыер инеем сыер бетермән танасын бирде инеем, аның сыерын салдык. Сыер савып, көзә савып, теге өйдә рәхәтләнеп яшәнек. Әле ул ман өйдә монда яшәрлек торалар, ама утыра, әйбәт. Сиккәгә сыкканыңны Теге Рахилә беләнең өе менә төп йорт шулмы? Юк, Рахилә түгел нидәке бу. Үзләренең. Онайдагы төп йорт. Онайдагы түп йорт. Шу магазиндагы түгелме? Магазин янында аларның үзләренең йортлары булган. Вот. Өйдәге карап торган бакса. Күпрәгә. Әле магазин торамы? Магазин торамы? Шу магазин урынында алар булганнар. Аның урында әле мәсет, по-моему. Мен төшетмәйм фиңгердің үстендә. Шу мәсетнең йортын. Менә Сталин заманы үтеп бара бит, Хрущев заманы барып кирдек. Анда уже хәл кергән бит, әдерәк илгә тигәндәй планнар буенча колхозлар аякка бастырыла. Менә колхоздан беренче техникалар нема кайер кайтты? Ничәнче еллар? Менә гел ат күсегенә булмаган бит инде. Гелгән элек ат инде, ат. Элек ат булган, Ат монда үгезгә битә торганнар, үгез белән. Үгез белән, колхозның үгезе. Колхозның үгезне. Яки халык үгезен колхозга бирә дә, теген өйрәтәләр йөртергә. Беренче трактор кайтканын. Беренче трактор кайтарганнарын сөйлә. Касан техника кайта башланы колхозга? Кем белә инде белмә касан, белмәйм, онытканмын. Хрущев заманындамы, или Сталин заманындамы? Сталин заманында кайтты ул. Кайта башландыр, шулай. Кайтты онда. Беренче трактористлар кемнәр инде, беләһезме? Юк, белмәйм. Белмәйм. Райпай әдәр кертеп каран тәбит шунда ниләрне. Не утырып йөргән селканы инде, сөйләялар. Кемне? Селкада йөргәнһең бит, нәйтеп. Трактор. Сәскистә булган бит. Кайса? Кулыңны төшер ине, тотма, битеңне каплама. Сәсүдә булган бит, теге селкаларда утырып йөргәнһез бит. Төнлә. Атта индигән, атта йөргән. Селкада. Селкада әйе. Йөрнегез бит. Йөрнем, селкада да йөрнем, сәсе бергә, сәсе. Мине ашлык бутай сәсе. Андан дибелен китерәләр, үгет белән китерәләр дә, түгелләр дә китәләр. Йөр башына. Шуны селкегә күтәреп салмай баласы, ир балалар бит инде, ир балалар әдәк кирәк була. Ташыйда китә капсагы белән. Шуны төшеп, селкегә салып, сәсеп. Эшем бетерә торгайнык. Сәстем, антында да йөрнем, сәстем, эшләмәгән эшем калмады, эшләнем. Барыбер да интекмәнем, әйбәт булды. Барла, файдага булды. Зыянга килмәде берәйбер дә. Менә шулай
яшап ятканда битинде һеҙҙең менән буласаҡ ирегеҙ Илһам танышҡан бит ни бит? Шуның танышыуы нисек килеп сыҡты? Танышыуы. Ул белән танышманыҡ белән танышмағына. Димләнеләрме ни? Яусылап, элек яус килә торғайны бит ул. Илгә шуны хәҙер Хәҙер яусылап килде. Ул ниндәй ауылдан килгән була инде шул ауылдан? шауылдан килгән. Ул уже чемоданы торган булган әҙер, Магнитогорскка китергә йыйынган булган. Билет алып китергә йыйынганда килеп кергәндә ташлап шул чемодандарын монда килгән. Сөйләп. Ишетмәй басын. Әләмәкәй. Нисек таныштығыҙ Илһам ағай менән? Дия Магнитогорскида агайым, вакыт агайым Магнитогорскида дөнья китә. Сеңнем дә шунда китте дә, аның янында улар калды, ул укыга китте. Шун хәзер мине чакыралар эшкә килмәдә дип. Мин анда барырга әзерләнәм. Инәймәтә 20 балакай барма. Магнитогорскка синдә анда китсәң, кайталмайсың телгенә мин бында бер үзем эшләйм. Мин бит синән башка тора алмаем ди хәзер инәйем. Илай инәйем. Шуны хәзер туктап торсам, ярый инде туктайм торып. Туктап торгайным. Шунары бер Курманбикә исем бер апай кергәндә инәйемнән сораган, ни дәйекме? Кырыгны килгә берәйекме? Кайда? Кашканга. Якын мусаба берәйек, ерак сабыр бермәй. Дейдә. Шуннан якын кашканда моннан да гына якында кашканда. Хәзер ярар. Яусыга киләләр дип әйтте. Мафия яусыга килмигә яусыга киләләр. Элек бит яусыга биргәннәр. Әле юк үтеп анышылмаган бергә. Яусыланлар хәзер. Мин әйтәм, мигә Магнитогорскка китәм. Мин әйтәм, бармайсың, балакаем, Магнитогорскка бармайсың. Монда анда барсаң да мин бер көндә тора алмаем ди. Илай хәзер. Монда барсаң да кашкынга барсаң син монда безгә үзебезгә кайтып килгәнләрсең. Анда барып торгылар менә әзрәк ди, кунак булып ди, йөрүштереп ара-тура ди. Сигез балалар арасында иң яраткан балам сен дискеннән даярлыгыз мин ничә хәзер инәйем илай. Шуна хәзер яусыга баргас килгәсне риза булдым инде яра. Нисәнче елда инде ул? 20 ничәнче елда ул? 54 54-нче елда. Онда. Онда илде хәзер. 55-тә апайым туган. 56 55-нең валагында. 57-дә туды апайың. 56. Шуннан риза булды хәзер. Митем ярай инде, илама бармайм, яра, китмәйм, Магнитогорскка. Хәзер яусылап мине килделәр. Теге егет кеше ситтә искән. Хәзер миңа яусыланлар, хәзер барасыңмы? Әйдә алып барабыз, бер ергә барабыз. Әйдә, килеп бара, әйдә, мин апса кайнар теге аталар да утыра икән, шунда алып керделәр мине. Шунда кереп, сөйләшеп утырдык та ул үзем шундый сөйләнде дә, мин дә бер үзем генә өйрәтә, инәем башка бер кем дә юк ди. Апаем барин, ул кияүдә ди. Бергә яшәрбез, әйбәт яшәрбез, тораяк бергә. Шунда риза булган булдым инде. Шулай килдем, шайттырып, бер күрмәгән затка. Килгәнем, әпәт монда 2 тәзрәл кирпеше, сыер юк тарга, кәзә юк, кәзә бар, бер кәзә. Шуна хәзер нишәп эшләмәгән ул әдәмкәй, мин килгәс инде куллыдан эш китмәне, куллынан эш китмәне. Юрынса кешегә йөреп, кешегә акса эшләп, теге аксаны миңа биреп куяр инде. Кәштә мола өйдә, кәштәгә палас алып куябыз. Шу палас арасына теге аксаны җыеп тыгып куям. Үзем палас сугам, палас суккан аксамны тыгып куям. Көндез колхозга эшкә йөрим, төнне палас сугам. Хәзер теге инәем нигә хәп бирәдә. Керосин. Шуннан палас сугам, палас сугып сатам. Теге инә кыртка кайны юнелей. Ул илегән җиннәрдән совет алартып, манып палас суганда аксаны җыеп. Шуннан нигә урманга йөреп, тегелә траенник урманнан вага сап кайтып күбеттереп, мотор итеп, монда шушы өйне бетерде үзе, теге карт. Үзе эшләп алып китте, мин килгәч, эшләмәгән, нимә кешә биргәндер, эшләмәйсе. Балыкка йөрде, балыкка, иртән ул балыкка китәр ине иртән торып, мин сыер куарда. Чишмәгә суга китәрем киятәрәп, монда эшмәгән кияләр, туташ ергә
Koya tehlike tırmış. Olama oldu bigirek de. Olmazsa birişmendik var burada. Eşenik Allah'a şükür. Qasqın avulunda kolxoz inemi тоже или совхоз mu? Kolxoz yine. Kolxoz ine. Kolxoz yine anta iyi. Karl Marx mı или Buten mi уже? Elli kolxoz ayvat kine yine. Гафури Восток болған. Восток исеме несе кені? Нен? Колхоздың. Восток. Колхоздың исеме несе кені? Восток болған. Восток mu? Astuk iyi şuraya şekil o. Astuk. İyi başımda öyle ya. Ey. Antalya kıyam. Astuk iyi. Eyvat kende ettim. İşte eyvat kende ettim. Yaşa alıp gittik şundan şu tügüyce. Şu an bu oyunu bitirdi. Bu oyunu bitirip dünyaları bitirip sıyır alıp ineğin sıyır verdi. Tonasın onu mal edip malları var kuvaydı, sarıkları var kuvaydı. Ben para soğuk satam. Aksa küp hazır. Aksan telefoniga tutmayı var. Ben para sırasına aksan alam da. Družba aldı. Tigak sağa hatta aksan sıra bağlıp minen. Odun kise tıran. Öyle ketirgan družba aldı. Družba böyle kişiye utan kişiye. Epet aksalıp kayta var. Şu ati yaşanik de yaşanik. Eyvat mi yaşanik. Allah'a şükür. Так. Şundan bitini mına Хрущев zamanı gitti bit. Kolxozlar ederek texnika men bolaşavşana bitinde. Kombayn zamanlarında rahatrak bulgandır bitinde. Ne o kombayn ülükten orayını min işkılga ukan saktık kombayn var Ay, no. Onu bitinde hürep kine yürütkenler. Traktorma hürep yürütkenler. İyi. Traktörla yürüyünde. Şundan bitinde гусеница тәге резиновый тәгәрмәсле тракторлар кайта башлаган тиләр бит не бит? 60 елларда. Менә Хрущев Брежнев заманы ничек һең итегедә калды? Öyle tabii. Komünizm vakitleri. Bilmeyim, ayırmayayım onlarını. Özüm Комсомол, пионер бар не бит не бит? iyi var yine onlarını. Һене комсомол пионер иттеләрме? Komsomol pioner bulup şkolda yerinde komsomol şkolda sıkas bol yerisin. 7 klasını koyatdım da onda degende ravuşi bulup gittim işte. Özüm işledim, özüm yaşadım, özüm dünya gittim degen kok. Efendim Allah'a şükür. Bir ağırlıkında kurmandık. İki öyle bir şeygesten iki kort bilen. Şundan balalar gitti bitinde. Ne balalar? Birinci balagız kim buldu? Füzeliye oldu birinci Füzeliye. ağırlık kızı. Neçenci yılda tuğan? Neçenci yılғы? Lisensi yılı 56. 56 değil, 57, 56. Balağa 56'nı 56, 57 oldu mu bilmem. Onun kamını indi adres olardı. Anta Tatar yasap gitti mi? Ondan iyi eli işen koytup turalar, bir kurup turalar, tarafıp turalar, kat yazıp turalar, yazıp turalar. İkinci balagız? İkincisi var var Rüstem, Rüstem. Ufadan tı, Neçenci yılғы? ne iş, 59, 59. şundan Füzeliye, Ayni, Zile, Zile. 61. yılғы, 61. o yılғы. neyde isterdi var, istertemakta, Sertemakta turaya. istertemakta iyi. Koytup turalar, yardım edip turalar, bir fayda ağına gireyler, Allah'a şükür. Bolalarım da tertipli oldu. Şundan ortaban? Ondan ortadan Zebir 63. yılda 63. yılı bir malayım sirlep ölüp koydu. Havalanma ne? Ha? Havalanma. Ne? 63'te Zülfiran tuğdu. 63. 63'te Zülfira tuğan. Şulaydır indi. Zülfira. Ул kadın koya tura. Koysa Zülfira git koya tura. Tatarı'da, Ayni'de, Sibir'de. Sibir'de yürüyor. Biz gitti. Utaldı. Utaldı. Yaşarımda öldü. Ha, yaşarım da oldu. Öldü Antalya. Şulaydır. Şundan tanıyım. Şundan hın Zevir. Zabir. Zebir mi? Benim tireğim, benim yanıma onu da yaşayayım el. Onun kolunda. Neçenci yılғы? 65 mi? 65. 66. Zebir 66 mı alfin? 65. 65. 65 mi? Şundan kimin gitti? Tağın kim var? Firdevs'ın. Tağın tiyacak şu. Firdevs. Firdevs.
Иң бәләкәйе булды. Иң бәләкәй түгел. Не бу иң бәләкәй бар? Илдусың бар иң бәләкәй. А? Иң бәләкәй Илдусың. Илдус Фирдәүстән зурысы түгелме ул? Аны ул пойда Фирдән дәлем кәеп. Йөрәк серле булган. Менә шулай итеп, Алар бар, алар. Умай не битен умай. яра. Балалар укып бетте битне, таралышы бетте. Менә хәзерге заманда 90 яшькә килеп беттегез. Менә элекке заманда минем картайма Галимулла картларны исегездәме? Истанбулга бара торгайныгыз. Әллә тагын. Онтан. Кунакка. Онтан кайын. Үзләре киләләр. Аралашайныгыз. Галимулла картларны исегездәме? Хәллә карт, Белмәйм. Сайфулла карт, Бакировлар. Бакировлар. Бакировларны беләм, Бакировлар үзебезнең авылны кыйнап бит. Алнайда. Тормыш иптәшләрегез менә. Бергә үскән подружкалар, иптәшләр кемнәр исегездә? Шулар әйептәшем бар иде. Ул юк хәзер. Ознайныкымы? Однайны кайнайда әйе. Баласрашканнар. Классташлары әйбәт. Мин иң беренче класста отличница булып укытыргайным белгәнә. Бакиров синең бит одноклассникың иде. Кем? Фатих. Бакиров, Фатих. Бакиров Фатих безнең класс белән бер класста укыган Фатих белән. Колхоз барды. Гафури колхозы булып, шуннан аерылыштылар да алар. Ай. Восток, менә шушы авыл бүрүдә торып калды Восток. Шуны аша бетерделәр, короче говоря. Дарылып бетте шулай дип. Таралдылар. Әйт әле балалар кайтып торалар, балаларым кайтып өйләр юып, өйдә тартып, дөнҗәтә тартып, үзем генә бергә кулма килмәй хәзер минем. Ну картайгыз шулай була инде ул. Хәзер карай башлайлар балалар. Дөнҗәтә тарттылар, кайтып торалар, әле Уфада молаем да кайтты. Кайтып китте бүген китте. Менә шулай дип әби тормышның яшәү тәме нимә кайда? Дип уйлайсыз 90 яшькә иткәч. Тынычлыкта. А? Тынычлыкта. Тынычлыкта? Тынычлык кирәк. Ай. Күпкә. Шу тыныч тормыш булса яшәүдә рәхәт. Ятуда рәхәт тәң күп. Шу тыныч тормыш кирәк. Колхозларыбыз тарала бит әле менә, авыллар бетә башланы нишәптер. Торалар микән тә колхоз. Авыллар кәми башланы, халык кәми бит авылларда. Нишәп шулай икән соң? Кем белә инде, әллә нигә әйләнде бит хәзер. Мин аларны күрмәм инде, мин әле хәзер. Менә һезнең колхозда шунда яшь чагыда ислам дине турында нимәгә беләсез? Әбиләр бит инде Коръән ашларына йөргәннәр барбар. Әйе. Коммунистлар дип тормаганнар. Коръән ашына, Коръән укытырына нитеп, менә байрамнарда, менә бүген урада иртәгә урада байрамнарда байрам итеп, урада тотып, халык катны кешеләр чакырып, шайтан матур итеп яшәнегәнде гомер буена. Менә әле дә үзем урада байрам итәргә утырдым. Бүген байрам дип. Урада тотып, Тоттыгызмы даже? бүгенме? Әле хәзер тота алмаем. Яшакта тотайныгызмы урада? Тотайным, тоттым. Инәйгедә тотайнымы ураданы? Тотайны. Урада тоттым. Аллага шөкер тоттым. Ознай алдына мәсҗид бармы? Бәләкәй сакта үскәндә. Юк инде. Мәсҗид юк инде. Юк, мәчет булмаганда. Каскына авылында булдымы мәсҗид? Монда да булмады, касында булмады, мәчет булмады. Булай гына муллалар да якырып укыта торгайнык. Муллаларымда ел вакытка килә торгайн, кем булгандыр, онытқанмын исем. Исемен онытқанмын. Шул чакырып укыта торгайнык. Коръән укыта торгайнык. Байрамда динне тоттыгын, динен дә тоттык, Аллага шөкер. Инде Ходай үзе ярдәмне yapалды. Коръән укыйлы китаплары бар. Динне тоттым. Намаз укыгызмы яшь чагызда? Инәйгез намаз укыйнымы? Укыйны, инәем намаз укый торгайны. Мин намаз укыйм дигәч, инәем кой балам намаз укып инде. Гомереңне әрәмитмәл. Укырсың, картая хәзер укырсың. Мин картагыз намаз бетте куйды. Укманым, юк. Дуалар беләсең дә әдрәк. Беләм, Аллага шөкер. Шулай дип менә киләһе буыннарга тагын нәмәкәйләр әйтернек, нинди теләкләрегез бар киләһе буыннарга? Менә әле ничә внукларыгыз бар? Yeğensерler. Тутлап саттыгызмы әле?
Öyle Нисеме внугыгыз бар? var. 12, 11, 11 bir verse bunu 11 mi? Он внук, он из Унис. Bunu. Var. Правнуклар кит. Onlar da kadar üstüler bitini üst geliyorlar. Üstüler. Allah'a şükür kadar durmuş eybet bit. Biz soğuş vaktinde Oslık'ta öttük. 41. yılda soğuş çıktı. Ben 1. klasa okura gittim. Otayım şu yine öldü. Şunda teki neden boylarını bitirip verip sanatoriyada katkanda yıl koyna soğuş ettiler. Eyvallah kaylarım. Yerlep gelip soğuk soğuş vakit. Buna şunun bir para bulan ben tutup şunun bir gitti atayım. Irti aytıp gitti atayım. Kart neylere git isitte mi? Kart neylere git? Ortada yara git. İsikide mi? Kart neyim bir sapardayın. Onu bilem, bütün bilmeyim. Safar avla. Sapardan kelgeniyim. Bara birini gitme. Kart Var neyle? yürüyünük, barayınık. Babayım barayınık. Ne? Kart neyim barayın, babayım tatırayınık kart neyim. İneyimden ineleri. Onda varıp tatırayınık, o kart neyimden alıp elettirayınık. Kap gelip. Kart neyimin yanına yaklayıp tepip. Dolaşatırayınık. Kart neyim yanında yaklayıp rahat bulatırayınık. Böyle kesapta. Ay, sağ ol yağlalar. Hazır kurt kabul otur. Kart ney kuştenesler temdirek bulgandır indi. Kart neyinin kuştenesleri. Kart neyinin kuştenesleri temdiydi o. Kart neyinin birbirini etmendi. Kısakla alıp yaklaydı kaynırını. Yaklayalım deyip. Mına kelesi buğunlarga nemeke etirine git. Nindi tileklere git bar. Neydi dileğim? Yakşılık dileğim, yakşılık ülke. Tanıştılık dünyada. Dünya tanıştı olsun, dünyalar ara birek olmasın, daralmasın. Eyvetip yaşatınlar, eyvetip dursunlar. Hayalleri bilen, balaları bilen, tata oytup dolaşmayız, matrik beşege kurtulmuş. Daярка болып эшләгән вакытымда алдыңгы daярка булып 14 yaşında 14 yaşlı ней Ниса хайыр халдың 25. 25. Kol bilen. Кул белән хайыр артыннан йөренең. Onda kolhoz jibergen bit onda, men Tolbayda bit üstebit onda. İki apayım Tolbayda işleyler. Şundan 7 klas bittim de bunda ses yüreğirim, pasipte yerindim. Şundan apayım kaçtı da onda dindi gerekti. İşte gerekti, ileti bardı negati. Oraya Tolbaya kattı, beni bilenti. İneyime karayım, ineyime riza falan var, apayım da var. Vardım şundan. Şu neye? Tolbay'a varıp, onda seyirsağa başlanım. Epey seyirsağa dayarkağa kırdılar, koydular seyirsağa. Oldunga dayar gitip, pistip kıza kırdılar bir şeyge, bir geykini. Onda beni böleklendiler. Nima ki verenlerken tegen bulgay ipteşlerim bilan oynarga kettim, saboqlab. Bola bitganda da bolaqınam. Şan yarar. Ola qaytdık. Şunar hazır. Unuttum endi, mana unuttum bit. Икенче көнне Силсавиттан килделәр. Silsevitten kelip alganlar bit militse menen. Şundan hazır ona qaytdık, kvartiradan qaytdık. Erten seksiyel soğup qaytıp geleydim. Qaytıbında bir ot tıra, 2 kişi tıra. Mikir, isen neştinde kırp. Sen de gitme, sene gelgenek teyler hazır var. Bir saatlerini kalkız bir siyateli, bir saat bir siyateli, bir de milisiye. Bir sınıf qaytıra geldik, kalkız bir siyateli. Niye meytemi manda işte bitin şap qaytar. Siyat bir saat Şimdi biz ağırış vermeyi, biz manda yengeliş veremiz, siyat qaytar. Qaytan qalqat, ineğinden de bir ödüğüne kaldı, ineğin bir ödüğüyle. İneğine de kıyın, bizge de aldığın işçi bizge de karakterler kadar. Şu an ben qaytmayayım degem milisiye birgine kıskırdım mene qaytasın deyip. Çok korktum da, milisiyeden korktum da. Yarı qaytam deyip qayttım endi Qayткаскан булып эшләнең. Qayткаскан булып эшләнең. Орныйга qayткаскан мин. Manda qaytqasken bolup işlenegid. Ortaban. Nima ki болып işledim? Tolubaydan qaytqas. Tolubaydan qaytqas ne болып işledim ekanini bilmeyim. Dayar болып işledim, yok. Senge ağırışmay, mega verdiler ne? Postağa işte yürüyoruz. Ona şu kuseyden postu taşıyım künde. Yevlep. Yararı bir ay bir de yok kutarıp yürüge. Elektrik, kadir gazet falan yok. Hatta vakti yaklayağızgına.
8 километр көсей. Шунан кайтып не ташыйм. Көсейдә нидән. Эшләйм шунда. Почтада эшләйм хәзер. Шунан Почта битне беренче авылга, bir alga bir kişilerge bit elik gazete alıp gazetni olmadı bilen vakıtı hadi gazete yok birebir de yok şu güne kadar ben nitte nişanım öyle bana meclisten sıktırın şu an Почтадан һәм кайда эшләнәгез? Почтада оҙаҡ эшләнегеҙме? Почтада. Почтада эшләйем оҙаҡ эшләмәнем мине тоттылар фермага учетчик итеп ҡуйҙылар ферларны Дәркләрді феткәләр соғ ушалар барып проверка ясап феттер саудырып алып кайттылар хәзер миңа. Тегеләргә утырып барам, угыз белән йөрибез. Ут юк. Барып тегеләрдә күп мөфтә талар, кайсылар салалар. Монан бейкле олы сепарат бар, шу сепаратны айыртып коймаган ала, о коймакны тагын калкыйгыз дип айттым. Минең кулда хәзер бөтен нәрсә ашкас. Келетте біз игеннер, фуражлар, бүтін нәрсе кәй менің қолда, бүтін нәрсе. Харфет, қаймақ, бүтін нәрсе де. Мен де швайттырып ішлеп ерейінік. Нейзе, аны қайтып, алып қайтып, ішленік енді. Анан тамда қоям. Шунан? Мен қоқыз, шунан Avulda işlep yürüyen yerler. Ondan aldılar. Uçucu bulup işlenim de, ondan sonra uçucu bulup işlep yürüyenim. Яшнан букны итеп куймалар менә. Помощник. Помощник? Нидән? Макега. Бухгалтерның помощник итеп. Нинең? Бухгалтерның. Онда эшләйдем инде. Шунан aldılar da beni şu neydi, uçuşçuktan aldılar da buğaltırını yardımcı edip koydular. Kontorda işleyim. Dümski'de mi? Adnay'da mı ne? Adnay'da iyi. Şundan bitince yalsı köylep bunda geldim. Укырга ебәргә булганнар, нигә курс, бухгалтерлар курсына. Шуннан монда тойган бит инде. Авылда фетиясы бар, ona veremiz. Otna bir mertebe dejurnu derke. Bundan büyükle olu separat var, şu separatını ayırtıp koymağın ala, o koymağını tağın kalpılğız da ayıttım. Benim kolda hazır bütün nerede, osqas. Kilette biz iginler, furajlar, bütün nerede ki benim kolda, bütün nerede. Harfet, koymaq, bütün nerede de. Ben de işle vereyim. Neyse, onu kaytıp, alıp kaytıp, işledik indi. Şu an tam da koyayım. Onda işleydim mi? Şundan aldılar da beni, şu neyle, uçuşçuktan aldılar da buğaltırını yardımcı edip koydular. Kontorda işleyim. Dümski'de. Adnay'da mı ne? Adnay'da iyi. Şundan bitince yalsı köylep bunda geldim. Укырга ебәргә булганнар, нигә курс, бухгалтерлар курсына. Шунда монда тойган бит инде. Шуның белән беткән аны укуы. Yarar bitti, yarar. Çok söyledim şekilde, elle ile söyledim. Varla dürüst, olamadı, bu bitti de rahatlık. Birey şiğarını da söylәп битте. Ha? Birey şiğarını da söylәде үзеңме? Makine? Şiğarını. Şiğirler yazamalar mı? Üyede boyuna tegen, kışın din boyuna sağırlar şiğir. Şundan usalı boylarına sağırlar. Üyedine bir, vallahi şey yok, üyede boyuna sağırdım şiğir, var. Söyle. Hüyle gidelim. Ondan mıken? Ümidim sığırdım bizden. Eyde gidelim. Ülerimde beni ontırlatıp, yukarına yüreğim yanasın. Ezi bu kayları unutmasalı, ödüktürgen başkırt balasın. Ben bir daha vurdu. Давай дальше. Şundan ezi başkırt balasın. Şundan. Ha? İyi. Ezi yıraklardan kilesin. Kile bitip demiyorunu, solarını kıyasın. Yerinin boylarında tırşıp yaşadık. Şunda ösken baltırgandı demlep oşandık. Yerinin toğayında öse ilek birliğen şunda tuğup şunda ösken kişilere bir degen.
bir degen, Iraklardan kilesin, kelip yetip diyeyim yerinin sularında suvu tiren, tireyağı bek yemli, o su yerde su kaynarını esip duygasız demli. Yerinin suların temnep aytı oşa bittik binden de valtırgandı. Orantıp baramıydım, ne çıkaran ödüm unuttam. Iraklardan kilesin, kelip yetip diyeyim yerine sularını kıyasın. Yazgı taşkınlar yetkes, yerine su olsa, şu vakitte yeri bozlar bile kuşlaşa. Benim yeri çıkarasıp şul. Karakteri Maturgana. Yeri kötülük. Şulay yarar. Хәзер рәхәтләсең дөнья көтүләре хәзер. Хәзер mi? Әйе. Ne хәзер балалар көтәне көтмәйм дөньяны. Хәзер рәхәт. Өйдә газ, утын китәһе юк, икмәк басаһы юк, Әйе, икмәк басмай, икмәк кер басмай. юасы юк, Нишәсе? кер юаһы юк. Кер. Әле дөньяны рәхәтлеге. Кер юасы юк. Суга барасы юк, үйнең ичендә су. Шемендирасы юк, спидианда. Газ яна. Газда кот утырта. Сатыр сабап. Утын китерәс. Өскә ягып, утын икмәк саласы юк. Хәзер дөньяны көтү ишу рәхәт, шул хәтлек. Нинди теләкләрең бар яшь балаларга? Балаларгамы? Балаларга исән сау, матур итеп, таза итеп, хәлләре белән, балалары белән бергә тату булып, матур итеп дөньяларын көтсеннәр. Күп яшәсеннәр. Ходай Тәгалә кайгы хәсрәт бирмәсен. Озак итеп яшәп, матур итеп яшәп, дөнья көтсеннәр. Шул көтегез сез, барыгыз да. Ярар, зур рәхмәт әби. Шундай зур матур әңгәмәгез өчен. Бу киләһе буыннарга исәлекле бер фильм булып каласак. Әйе, шулай ярар. Ярар, зур рәхмәт. Мин дәртләндереп ятканың өчен. Әле бер кыенлыгы юк, бер кыенлык юк. Рәхәтлек дөньяда, әле рәхәтлек. Элеккенә ул кыенлык. Агайымның грамотасы бар, әләнең медале бар. Шуларны сканерда киде. Ветеран трудовой бар. Бар. Мөнәкәтне түгелмени. Минең ана пенсияга белән чыктым. Менә буларның бит һинең ни булырга тиеш? Добавкаларың пенсияга ничә һинең юк ул? Белмәйм. Мин дә беләм, пенсияга чыктым. Балага кадерле ата-энәгә аларга яхшы караш кирәк. Барнада тәмле тәтәрәк. Менә балаларым кайткан әле. Әле Рөстәмем Хода улым кайтып бүген китте. Ялына стартамакта кызым антты. Уна кешегенеп, юып, ит алартып, динҗе талартып, үземнең идән себергә дә кулымнан килмәй. Аллага шөкер, балаларым да шәпләр, исән саулыкнар, тазалар, тазалык белән яшәргә Ходай насыйп итте иншалла. Бөтен кешенең балаларына да. Ярар. Ярар, зур рәхмәт һеҙгә әби. Шулай дип истәлеккә дирәк бер интервью менән фильм булды. Может, подружкаларга танып килеп тә сыгырлар, свайдерлар. Ярар, хаулап торган.